كتاب أنس باب 6 درس إنك ملخص الفقه نيوتين في ميراث الآباء في رنقل نون باب رب والأجداد إمام رب لكل هنودني كلا من الأب إمر باب والجد إمام صره سبيت مأب ماي ما تاني راو ماي السدس جيغا بال فرضا دون فريدا ko gebal ma dhukuril waladi wondude e jantegol biddo on wa waladil ibni e biddo on hara ko gorko bi mana tanirawo gorko li qawli ta'ala sabudalul alla wali abawayhi nodan jibimbe mo bendido li kulli wahid nodan goto kala min huma mabba sudusu jega bal min matraka imorde konko acci in kana law silatan kama waladun biddo si tay goddo mayi no mari biddo ba makko no mari jeegabal si tay goddo mayi no mari biddo o mara baba ko mama soro makko wodi hare mama soro makko toujours no mari jeegabal wa yarithul abu babira o ronay wal jadd e mama soro bit ta'sibi sabu dambe den ma adamil waladi wondude wasegol biddo wa waladil ibni e tanira on li qawli ta'ala sabu dalol allah fa illam yakul law silatan akima waladun biddo wa warisahu hay corona tam abawahu ko be jibimbe mo dido fali ummihi no wadani mo makka sulusu jeegabal nare ko diti konko babajo si babajo ngala mama sorojo mama sororonata baba no wodi wana wondiri kadi tani raronata kadi biddo no wodi fa adafa al miras ko do woni kanko Allah tedo to don o dunyani o wadani dondindin ilal abawaini faade jibimbe bendido al abu wal ummu baba e nene wa gaddara o ebbi nasibal ummu gebal nene ngal o wadani ne gebal nene ngal tatabal walam yaqdir o ebal nasibal abu gebal baba ngal fi hundum fa kana law haraylata nikem al bagi ko heddi kon ta'siban jokkitudum ko kanko je wa yarithul abu baba ronay wal jaddi imam sarom bil fardi ka gebal wa ta'sibi e ka habbitagol ma'an nde wotere ma'a inathi al awladi wondude e bibbe rewbe ben wa awladil banin ko dum woni e bibbe worbe ben li qawlihi sallallahu alaihi wasallam ma kun laadu alhiqul fara'ida jonnite gebe den bi ahliha yimbe majji on fama baga kala ko heddi fal awla e rajulin dhakarin hare ko buri handude e mudum ko neddo gorko ay fal agrabare ko buri battade ko rajulun ko gorko fal agrabu ko burdo battade wo rajulun gorko minal mayiti imorde maydo bi mana ko gorko burdo badade maydo wo wala bo awanon baba on huwa agrabu ko buri battade zakara kon do woni ko janta ba'dal ibni bawo biddo on wabunahu e biddo makko on fatalakhus jonnon subugol suuta labbina anna lil abi wonde no wodani baba on salasu halatin alhaliji tati alhalatul ula alhali arano yarithu orona fi ayder makko bil fard ka gebal faqat pet wadalka dum ma wujudi ko wondude e wodegol ibnil mayti biddo maydon li sulbi yara ko biddo makko ceeki biddo makko reedu aw ibnihi ma biddo makko wa inna zalasi jippike bimana tanira o jatira senti noppel ha ko luggiyo ma dama ko mo hebi aray don baba on ko oronota ko gebal makko ngal tum wal halatu sani al hal dimon yarisu orona fiha e der on don al hali bitasibi sabu habbita gol faqat pet ma adamil waladi wondude e wasagol biddo on wa waladil ibni e biddo on wal halatu salisa al hali tatabon yarisu orona fiha on don bil fardi ka gebal watta asibi e ka habbitagol ma ande wotre ensemble ma wujudil inath wondude e wode gorrebe ben min waladil mayyit imorde e bibbe maydo aw min waladi ibni ma bibbe makko be wal jaddu ma masoro non mithl abi ko sifa baba net fi masali hadil halati e der misal di al haliji do tati si tayoni baba ala aray ma masoro no wodi on don o jetta e remplace baba on no baba on nyaawira ni di el haliji tati ko non
mam soron kadi nyaawirana litanawulun nusus fi hendagol gebe den dajje den lahu wonandemo ida adama al-abus tawni baba ala wa yazidul jadd mama soron kanyum beyday hino beydana ala al-abi hore baba on halatun rabi'a alhaali nayabo go ba mama soron no mari alhaali nayabo beyditido e hore alhaaliji tatiji di o kafidi din e baba on waya ko wonata din ma ida wajada ko stayni wodama ma wondude makko ikhwatu nene gotobe ashiqa'u nene goto bab ikhwatu musibbe ashiqa'u nene goto baba goto awli abin ma musibbe baba goto don fagad ikhtalafa gomdi luto ndiri kanko mama soron luto ndiri e baba jom fi hadil halati aw al hal do hal yakunu tawsi o lato to kanko mama soron fiha ender on al hal do mithlul abi sifa baba yahjubul ikhwa hara o wirnay musibbe maydo on yumma goto e makko be ma ben goto e makko men awla yahjibuhum ka kanko bay ko mama soro wata be wirnude be way sharikuna harabe kafide e makko fil miras kan dondi wa yakunu o wana ka wahidin minhum wa goddo e mabbe bi mana mama soro on e ben goto ben be fobe on égalité yataqasamuna tabe sende al mala jawdi ndi aw ma abqatil furud ma kala ko gebe den luttini ala kayfiyati don badeji ma'rufatin andade fi hadha bab engal dambugal lian al jaddi sabuna mama soron wal ikhwa e bengotobe ben e musibbe ben tasawu haraybe fota fil idla'i ka jippinegol bil abi e baba o fil idla'i ka battagol bil abi e baba o fal jadd mama soron abuhu ko ben baba on wal ikhwatu musibbe ben kadi abina'uhu ko be bibbe baba on andi be foti baba jo woni ka central oda ko baba makko beeda ko bibbe makko joni kanko be fo no fotanamo fayta sawuna haraybe fota e joni filmira se nder ndondindi kama dhahaba wano yari li non wano jabiri non ila dhalika faade dun jama'atun dental mawla nangal min as-sahaba imorde sahaba ben kali wano sayyidina ali ibn mas'ud wa zaid ibn sabit وهو قول الإمام مالك كدون دوكد إمام مالك سبي والشافعي وصحابي الصحابة بغو أبي حنيفة وأحمد كدون دو بدو فوسبي في المشهور اندر كل لكم عنه كجتا مكو واستدلوا بدل نوري بأدلة الدليل وتوجيهات بانجي جبوي وقيسة ميسرجي أوريجي bondi bindirandeji kathiratin dududi madhkuratin jantade fil kitabi kader deftere al matulati jutunde al qawlu thani kongol di mongol annal jadda no mama soron yasqutu o fukkay al ikhwata musibbe ben kama yasqutu al ab wan o fukkirta baba kama yasqutu wan o fukkirta be al abu baba be mana kongol gono wi mama soron si woni baba ala ko mama soroni remplace am baba haray maydon hino mari yumma goto ben gotobe mano mari ben gotobe kono o mara biddo haray kanyum mama soro on wata wirnude e ben gotobe ben e yumma gotobe haray o kafida e mabbe kongol dim mongol inni wonde o ye mama soro on kadi fukkay musibbe ben harabe ronata wano fukkirta be babirajo wadaba hino yari ila dhalika faade dundo abubakr as-siddiq wa ibn abbas abdullah ibn abbas wa ibn zubair abdullah ibn zubair wa ruya fil lama kadian usman ko yetta sayyidina usman wa aisha inen aisha wa ubay ibn ka'ab wa jabir be sahababe garambe do fo wa gayri me ko ina be do wa huwa qawlul imam abi hanifa kulun do ni kongol imam abi hanifa ngol abu hanifa kon do subi wa rawayatu fillay anil imam ahmad ko yetta imam ahmad waqtara ko dum do kadun ko subi shaykhul islam ibn taymiyah wa ibn al-qayyim zawji wa shaykh muhammad ibn abdul wahhab rahimahumullahu al-jami' ya allah subhanahu wa ta'ala yurme be fop mabbe walam kambe kadi no dani be e wonde hi baba mama soro on wirnay be da fukkabe dawabe wono babajo wirnirta be fukkabe dawabe no wadani be dum adillatu dalilaji kathiratun dududi wa hadal qawl enele ko gol kongol sakitide yewtude do aqrabu buri battade buri hawrondirde ila sawabi faade sawaba min al qawli al awwal